Jong pinteri tangan nak kepi lagi bini syarat ditireng pinter setong berak saja jong andi HP ben mun munduk niat tetero pinter lopot cara ba ben mun keng berak tero ditireng pinter tak usah lengaleleng je syarat setong andi HP ben bede pulsan ben atahnya apa boy bede jong beremah hoko mah orang bini menapun taben laki nasambi manggerek ben mantelik keluar hoko apa tahu sanya bis ke kiai aja tahu maca kitab tak tahu maca kitab melenku HP penter ngaji ke pasir sampean si tak bisa pak menunggu HP deh ngaji ke Syekh Ali Jumaah mufti Mesir bisa Syekh Mutawalli Asy'arawi sepon sedo bisa ngaji lebat menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seteja para alim, para kiai, sesatejana abtina sangat amul jaki langkong-langkong salerana simulja Kiai Fathur Rahman simulja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mustafa Kiai Muhammad Mawardi Sarjana Pendidikan Islam Kepala TK Semulja Ibu Aminatuz Zuhriyah asarang sateja para asatidz wal ustadzat sebeda nang lembaga pendidikan Nurul Mustafa satejana abtina sangat amul jaki para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Tambah Agung Ares asarang seabento pemerintahan Tisa satejana abtina sangat amul jaki sateja para wali murid wali santre alumni simpatisan para sepo tantretan beletangkeh mustami'in mustami'at satejana abtina banget amul jaki malar manter kaula ajunan sateja sami samiah kenging ridaan Allah benku laku manter-manter epalong polongan dengan swarga na Gusti Allah Subhanahu wa taala mangkana kotunah pona apa bisaos seika andi abe kak dinto ikuna aki ka angkui ngole swargana Allah kotuna senikah karena penikah pona apa bisaos separengaki Allah cet makleka kebai benteh ben kaula ben ajunan ka angkui ngole swarga ben tak usah le mile benteh karena bendena padeh tojuna setong ka swarga beda orang bendei soki ben Allah soki benika bisa depak ke swarga lantaran soki wa bedeng bendei miskin ben Allah lelebet miskin bisa juga kangkui depak ke swarga Allah keng orang benyaan apok pak lebet soki nikah karena romang sana soki benika lebih nyaman ke aben padahal selebih cepat lebet miskin wa keng manter pada soki kapi anapa bolana orang soki menikah mun keng tetie lantaran masuk swarga tunyan aku tu sedekah setong jet perak jalan tunyan ke sedekah mun tak ke sedekah tunyan tak mungkin soki menikah bisa titi lantaran masuk ke swarga keng mun reng miskin tak usahnya banyak aguli
Orang miskin bani kecokopkeun ridha sabar naremah atas miskin nah ledeti lantaran genjeureun Pak. Orang sesoki montro oleh genjeureun kudu sedekah. Kengreng miskin setro oleh genjeureun tau saja tak kudu sedekah aja Bu. Bila beda orang ngabir gelibir geleng ngare pah angangan yang ibu bener cula angangan oleh genjeureun. Pokok je iri pas sadar abe ya arwah soki papaharinga Allah roh makle ke boy bende kang kui masuk ke swarga ya lae pri se beki kang kok ya are papaharinga Allah gir ya makle ke boy bende lebet laib kang kui masuk ke swarga Allah pada Pak orang soki oleh genjeureun lebet sadekan orang miskin oleh genjeureun lebet ridha sabar nareman. Jadi ajunan tak usah iri manten ya aja saking kok soki pada benroa terogi ya sedekah kok maki tak tegera sedekah pokoklah sabari pun apa setika beda na ajunan benten kula bane la pada genjerna ben orang soki saya sedekah engki orang sehat ben orang sakit ini kepada papareng Pak. Malah kadang lebih gampang orang sakit kan kui ngoleh genjeureun mun nebab genjeureun orang beres pani kemun keng tero oleh ke genjeureun imu alakoh ngaji abejeng awirid keng orang sakit ni kata usah alako panapanten kare nengeneng wera nengeneng orang sakit le genjeureun pah paneremah pah parida mari urusan le kadang tak terima neruah amun para panju tojungan ni kada ada masalah bila jaga adekir ya ngucak adu banja adekir kadang sambil jur nguncur sambil pecet ngar ya kecereta sambil Arya ya tang betes lah saminggu lah bere tang betes ya jangan setong na boleh abele je tengan na si sakit jangan setong ana apa yang dek parlon na tak mun ke dokter abele mi bede parlon mun pera abele ke kancer apa parlon orang sehat bisa lantaran masuk ke swarga lebet sehat ben orang sakit justru lebih gampang oleh genjeureun lantaran sakit keng menteri pas sehat dah kegepi tamasok sebisa teti lantaran nek yolok bi tibi sebeng repuk lakuna sadu malam beda orang masuk swarga yolok labeng bejeng yuk setar katerema bejeng arya beng labeng lebet dina masuk bedah se masuk lebet beng labeng apa sah nyaman nak labeng nah aryan labeng swarga nikah khusus se katerema pasana arya labeng yolok orang saya terima pahasan Arya lewat dina bodoh orang saya masuk ke swarga gara-gara apek teh kereng sepona keng mentur-mentur bodoh apa kena bodoh orang masuk swarga lantaran sadekah le manter-manter bede kia beng labeng paki orang laki masuk ke swarga karena gara-gara lako igi kiri bini nah karena bede orang bini teti pemimpin dengan swarga gara-gara sabar ngadepi tengkah cubaan lagi nah pasera banega nyamana Asiyah bini na Fir'aun Keruai petiti pemimpin dengan swarga karena gara-gara ridha ngadepi cubaan lakena Firaun ni kepengis gendek mangke benteke sapa nika cuken Pak sangat mungkin kaula ben sampean nika bekal gampang masuk swarga karena gara-gara sabar ben ridha kiri malolo ben bini benar nyelonong baki ning akhirat re nyelor nyalep pakai silai can malaikat dak maro makno nyono atau le sampean oh bani terus tengen malaikat lah
can kancan apa mata periksa ro tak usah aja aro cet lakoi periksa bini na lambek ki para panodir bo tak usah hesab je tak usah mari hesab bini na lambek ro lah tak boleh telepon pese tak ada itanya ki je ada man tak mangkat iyo je pokon urus ka pi ben bini lopot sakoni manggerak lah je ki urus boleh ni ser nang itunya je tak mari urusan nah ya ada pak dan je ki urus boleh jan malaikat leru kata milana kau leben ajunan ngereng buk andi tetangkeh misallah andi tetangkeh tepak kasih tak cocok kai beri pah panerema pak karena kadang beda orang masuk ke surga karena gara-gara ridha sabar ngadepi cobaan tengkana tetangkeh ngereng pah pedetih cara na abe kang kui ngoleh surga Allah le beda orang masuk ke surga keng karena gara-gara marateni nak potoh hari perlu na imtihan anda beda orang masuk surga karena gara-gara marateni nak potoh caipun paseran caipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah radhiyallahu anha katamu yan orang bini andi anak dedua pada lapar menikah embun lapar anak si dedua lapar ya Siti Aisyah namung andi korma tatelok buk ibu ki setongi bengan can anan ngake lah mereka kan kormana kok korang kok kok laparongku kok ngon perak sebei kok korang tak kenyang je kekeredin embun pak paro dua padahal pada lapar benembun paro dua setong ibu ki kasih tuaan saparo na ibu ki kasih ngodean Siti Aisyah mengak embu ya mon ka anak eka pia ki pangiston nah menembu ka anak eka cerita aki ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padebuna Kanjeng Nabi annallaha qad aujaba laha biha aljannata embuun jadi Aisyah seesto alatin anak seesto maratini anak jiru wajib ipa masuk ke surga ben Allah wajib masuk ke surga biha sabab alatin anak beni polan tahajud beni polan duha beni polan selain biha sabab alatin anak milan aja lako kiri malolo anak sambian pada tekuna anak ponare segi mbian ning gigi ya pak mutimun mangkat cek baca lakuna pebeg abenan sokoni mak le kacapok kato karabini benana atau kar je pak pun laku pak urusan mandi na anak ongko atau kar je dah tetimun jeding sampian aing takor depak kebubungan di atas ke genteng-genteng letes naro aro beni polan bede pejak langoy aro bini atau kar benana salang ngeletes gelo maunya canteng gelo salang pakatok abru isilah aduh kok penting mandi ban ke seorang dia punguk mandi na sape sapasang iya boleh tak teman mandi sape buk pas sadar anak panika andiin Allah etetep ke kau leben sambian salanjeng kau leben ajunan paraten ke anak salanjeng genikah Gusti Allah seneng ben rida ke kau leben sampean sebab anak andin Allah ben tak usah ding bending aki pak anak nabe benanan orang pada babare Allah ki wa kadang ngojan wa abus aki kan janang onggo ke panggung ngening ranking abus aki Bok enri ya berak mulia sekolah tak teman ke panggung palor ning ibu beuna panggung meloloin main apa ilah kon ni lah kercet anak wala penting aki harus sakit hati ki ya bu anak orang aro bareng Allah anak abe iya pada bareng Allah kau leben sampian benih kata ini lai dari penter ben puduna anak entan
kau leben sampian inilai benih polan ranking anak antan kau leben sampian penikah inilai ben Allah paraten pun apa punten ke anak mengaji pun apa punten milan tak ning kamu le ngak rere cek kamu so sejet pocet ngak re yang kita mau cek nak kana itu kare ben buk lani beni yongku mon beda embu atau karben anak aro berarti atuaan 2 bulan benana alias pada nak kanan roje itu mau nak kana itu kare pada ben kenika Cina kau le tidak merasa terganggu le kenika make pah ongga ka panggung re pasal tu ni dina onggo kau tak bekel jadi nak kana kenika tak niat jaga boy masalah kenika tan keng pun tak ngerti je mangken semo saya rasa mengerti ya je semo je tak kira ngerti ke semo kula sering pak para panas ceramah tu mau beda nak kana ongke tak itu mau jalan siapa ongke bah toju ka kantong pas aku tok ka kula pelkak kok jangan kalah pun geli nu maki bangan sembu ni bawa toron pekang pun kok mana ya ngapa keluar jurus pegangan menembuk aja nomor setong pasadar cek kaula ben ajunan penikah beningaan di ke anak namung etete ben Allah mun tepak alatin anak mun paraten ben tanggung jawab adi di anak maka kaula ben ajunan bisa-bisa bekal mulja ben pamasuk swarga ben Allah lantaran adidik ben meratini anak tak kau urus anak jadi apa kau pinter tak pinter kau gendeng kau put ada pak mila nak kadang kula ngojaan bedereng sepona tak ingat ke anak tak hidup ngaji tak ngaji nah tak pati nyongup ke madrasah keng anak pinter ranking tundu sabalik ke pak beda apaan cek ngarten apaan cek paraten apaan cek semangat tak madrasah bento nyabis ke guru tak bento beng keng anak meler tak ada pada selasen di ke gubluk bunggan bungol topoh anak tahu sial kau leben ajunan si ampon paraten meratini anak kau leben ajunan si ampon usaha mengaji anak sana usaha anak tolos tak ngerti kapan pun apan maratenan nak kau leben sampean keterima ke Allah pun pak urusan ngerti ben tak ngerti beni urusan kau leben sampean kini ke urusan Allah si mengerti anak Allah beni kau leben sampean tugas kau leben sampean namung setong parateni anak ada boleh pangaji anak tidak boleh keng senga nyon sobora inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sebagian bini ben sebagian anak montapalang tetimu sona beun jan Gusti Allah contoh kaula ngocaan mana contoh mungkin kan mu sima kenal pot saya beranjing ruah kaula kan pahyam be ngakui kenal pot gila saleb ben gula on lawan Pak Supir jangan sing ngamba saleb ben gula jan Mangkui salep gula. Rek marin nanya lep polen gitu. Lu mau menyelep sekali. Jauh bah. Ana apa bola? Bentah tak keding dan. Dopak ke kantor tak kera derek ya sih. Woi, ambu, maju ya. Siapa jadi kenal pode beranjing. Kan jadi kan niat doang. Kau kalau pai siapa lega Suryono, cak ambek ngakui konvoy. Ongku sering gula pak. Yang ambek ben konvoy tak le gula tan. Salep bah, salep ben gula. Kau lepon depak kalau kasih konvoy kan tos pak kuning ikan dengan. Boh, subung sing ngambek aja. Ada dari ngambek iko ben gula. Muti beker pak. Nyon sebora cocok engki tak cocok engki. Sampean tersinggung engki tak tersinggung. Iki ring hukum ni kepada ben munyi nejem pak. Hukum ni kepada ben munyi nejem. Muni sabek ka kopeng amunyi pak cek tak kira apa. Orang melak isabak ke kopeng pakun cek orang butak isabak ke kopeng munyi nejem re pakun cek beni le jalian kecek beni cet munyi nejem roba tetimun kau leben ajunan ternyata tak cocok ke hukum beni hukum masih yoba kau leben sambian si usaha apa tepak
tetimun keng mele songkok kini geluh beni ce takai pas-pas songkok no bino merah cetak papareng dari Allah rela songkon sesuaikan kau lengojan menika saopama banega anak kaula benajunan nyon sobora anak kaula benajunan andi sepeda motor si kenal botar anjing opama pas agenggu pak ka orang apa jeung agenggu ka orang aventa agenggu ka orang tedung agenggu orang ngaji Quran boy mun bektona orang tedung tak ragenggu aroh-aroh magengguna pak apa boleh pas kenal pot ya orang aventa tak genggu pak apa boleh orang kayak gigi orang kotok-kotok orang kayak gigi pada bulan si aku wak kepeng kiri kopeng pangiding mau nyana kenal pot yung rong tol cetok mak beda kenal pot beda leng-celengan setia jangan gula nengebek ya nyon sebora cocok engki tak cocok tina yung jeng boleh iya tak jeng boleh tina sepenting pada pak kok ce mana agenggu kau orang gaga are kan made tentu saja tak tegur benepaan nyon sebora rakira be tak milu tu sana kenal potri ya pan be gelu tahu saja jawab ni kaki be sengak kau leben sampean perak oleh pang takar pang si alakoh niat sama jumber anak urus ia teretu sana kenal pot benana Allah sadabu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum mun bagempang ngasteteanan mi itu tinarakan beun jan Gusti Allah amit ning gua orkes kam embun rebek ni serang amit ning gua orkes ka emak anda mak kau ning gua orkes deki ini majong yang punten bedorkes deki cek malam pokok yen je tak kira cek malam aja mak ya habis ina anu tak ada bensin tak ada berapa je saya ikat mak lekana beri saya ikat ngajunan maki awirit nenge jompok maki tahajud nenge jompok maki apa jeung isa jompok ngaji nenge jompok tak usah kebeter buk ya teritu sana orkes mulai buru mamulan sampai mari apol tak baca cer segala anak apa bolan nyangui anak ning orkes mabuk anak benbuk mabun ya terak itu sana kesampean cereng niser make anan orang ning ku kagapi Mas Adin kau le ketibi setai pen le niser jadi niser setan jadi buk engki milana sebagian ulama pas ada buaki guru lebih utama penting menreng sepo tibi anak apa bolana niser reng sepo kadang memasukkan neraka pak keng mun nisra guru ada guru nisra memasukkan neraka nisra guru niret ke surga pak anak amit ninggu orkes kesambian melarat senolak sama keng mun guru pasti nolak anu pas beda pinter ning jompo amit assalamualaikum apa cerah manabi kaitin ninggu orkes tak kira beki mun tak yai tambahi pamelendeng bete saben kula panika kemudian kan ten kula matur Pak Iman Kaman mun pon tak sanggup cobu tibi anan Pak mun pon tak sanggup cobu tibi pakai padaki ka orang saya sanggup ngobu cegung tangkung kaula ni kaula ni kada turun nagihay na sekali Pak sajap dak turun nagihay na dak saya turun nagihay bini gula mila na jan lambo termasuk si arintis si mabedete kan lamba dia termasuk bini gula lamba ki parapan KKN lamba panika saya hadir Pak Citaufan almarhum dan Pak Hasik memang kepala TK Al-Quran se-Kabupaten Sumeneb lamba jadi orang pesantren orang compok panika kaula panika ada sini ka besaki diri koncon cetak ke koncon sumi keng beda potongan kiai na segala cegi amena balam ben Suryono salang tempak kula panika ada pada cap-cap bagian sekali kaula monduk mulai kelas 4 SD itu jelas kaula monduk mulai kelas 4 SD buk beni keng kebejengen kula monduk kelas 4 SD ini lebur ke tere kula lamba Pak tere anduan wah
Jadi mun bedo orang kanton ni kalibur kata anduan berarti satu frekuensi ben gule sampean. Kui pemunduk mulai kelas 4 SD gule lamba. Ingat be gule hari Jumat. Jadi Joko ben tetang ke. Ya tang thero co laki. Mun yo co laki tang thero 5 kali we. Deki mun budu ibu ki kebeen ben kok budun ja. Perak kau le Pak. Mangken ni ke gule sadar cek gule Joko. Ana apa po? Kama bede thero anduan ni pebudu. Cereng salah telur lacot atau telur lacot. Kau lemangken sadar cek Joko. Ingat begula hari Jumat malam seto Pak. Ngaku ngocol lele telu kali Pak aden. Can pikir tak ngaji kok mun setia. Tinara perak sekalian. Dateng reng sepo. Pelkot songgon pepiar ning aden sendi dero. Peceplos ning aden sendi dero. Dua pelek nebat. Nomor setong ontur cek mulai ke Roma. Kok tak nang ke orang tak ndek ngaji, tak nang ke orang tak ndek apa jeng. Ontur. Ben mun kira dadi derek kakaseng kok ben tak dadi orang toro ocak tak taat ke agama. Termati laguna Pak. Mati laguna ben Pak. Rida kok ibendem ben kok laguna Pak. Apa tambah umur mun tak dadi orang bagus, tapi ra nembe dosa. Mati laguna Pak ibendem ben kok ben. Cek mulai ke Roma potong ben betis. Tingku mun tak percaya mulai. Pun letak uji kelas 4 SD papotong ambil ben mun pakun mulai ke Roma pakun ditidang anak pele nomor 2 munduk kau letaki mikir Pak munduk ke Pak langsung ucap munduk ke can kulereng munduk ni kami pirak ngeleng kenang nangaci mi pirak ngelelang kerwa betin ring munduk tak boleh mulai betin apa ongku sih nggak tahu je tak boleh mulai tak munduk boleh tak bila Pak munduga lakuna pada imu mikir tepak kari setok tepak kedutinan lecek kengen ya totok tegar tontas munduk nak kena sedere lemele tangkel beda tegernya bisa gi ke Kiai Bun Bara kebun Timur hari Rabu mangkat pukul 5:30 gulaku keluar dari Benggona mulai kedung keluar cak beli boleh mun cucu kemi ngempong ke tetangga usaha dia hari cet lebih lit ngari ya nyari tangkel iya terakhir depak ke pondok hari Rabu hari Jumat lah mulai boleh depak kata nina lah ni benih keng apa nasi lopot marah nak kena setia dia mengaku Pak le kau le panik Pak nyon sebora anak nereng tani keng muni pangaji tahu ngaji Pak kau le ni kamu ngalah kereng sepo tibi reng sepo laki dan kau le mangken bedek ya tahun ning macam tulisan Latin dan Pak. Kaula kuliah ke jauh nering sepo, kaula ka beter. Lu jong bun mak pacik jauh na kuliah jadi jong. Berema sakeng Pak. Bila wisuda paki ben berema jadi kok. Apa Pak? Yima apun ta bahasa Arab, bahasa Inggris yo kok apun ta bahasa Indonesia lek kena tak tahu jan apa. Apa ibri na pelakat, pelat nomor dia, beri tulisan cek abun tak ngerti si abun tak apa-apaan. Wareng sepo lagi beda. Ongku. Tapi mila nagantian gula motor. Ajunan mon pun tak sanggup saja gaya. Lo molo HP dia. Kan ajunan semeliaki HP na anak Pak. Ajunan buk semeliaki pulsana. Oning sampean cek muka na Pak anak dia. Siap tanggung jawab sampean mun yokom ben Allah karena gara-gara meliaki HP ben pulsana anak. Temu je muka si bagus. Sera oni ngejak muka si baju. Mun pun tak sanggup saja gembian papel palagi ke pondok. Mun lepel palagi ke pondok beres karya saren sampean. Sampean makin ngidah ngerok alakoh taingat sekali kanan sebadi pondok pakun genjeran pak lekor jam tak ambu akili ke sampean. Anak apa boleh nah anak semonduk gara-gara sampean. Satu je pun apa saya kau le genjeran anak paule juga ni kira maki ke sampean. Sebab je saking sampean tak memonduk anak tak kira monduk. Mak pera ajunan ba jujuun sila matik milo. Anak apa boleh kiai na doa pun bag Allahumma ghfir li abaina amin jangan saya monduk wa ummahatina amin cak saking pemature ya Allah
benga sepoten kula sapora aki Gusti anak nyaut amin aro langsung jujur saya pentong apa burung ngage yang kak ben malaikat burung ternyata atanya jujur mak burung malaikat Obama can malaikat piyuk on ben geng monduk cek saking tak karena piyuk on Allahumma firli abaina wa ummahatina masyen wa shin pak mun malaikat dah mas pak cek saking tak karena piyuk on ben monduk on kula cer ben lejan malaikat tak yang bolan piyuk on ben mak takere dua aki pun bekto pak taker beda debu pun beda orang alim lebet nang setong kuburan seksana kuburan peniki penyungrot 40 tahun ben Allah arah apa bolan orang alim mun lebet di kuburan amuk gemuk Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin materi pasalamat tebeen kapi reng orang sepada iman se kuburaki nengi dia As'alullah li wa lakumul afiyah sing kok minta ke Allah kok nyuun ke Allah manter-manter padi sapa orang kok ben-ben 40 tahun ni penyorot ben Allah seksana sampai takar bede debu tiga ati pani mun pola aku leben sampean lebet makam ya amuk ke mok ye keng mok ke mok entak pade je lebet makam amuk ke mok hari ya rebe nyena dengan dina ya ma oleh ngaleleng de mengare ri beri mojan papat dengan kasape beni ingat jabe mati lagi ya lani beni yongku saingkeun ada orang monduk pernah pak ada orang monduk pernah anak apa boleh can setan warjo mah kudu jujun kok bing warjo mah kudu jujun kok jong ngagela jujun begini cangrep ke neraka pas been monduk pen bek to ben sia dua ki jujun pa burung ngecapur ke neraka ben Allah milan kula nengi compok ngojaan pak nyon semua nengi compok kula ngojaan cong pinteri tangan nak gavi lagi bini syarat titireng pinter setong berak sete jong andi HP ben mun monduk niat tetero pinter ah lopot cara ba ben mun keng perak tero titireng pinter tau saling ngaleleng je syarat setong andi HP ben bede pulsan nah ben atahnya apa boy bede jong beremah hokom mah orang bini menapenta ben laki nasambi manggere ben mantelik keluar hokom apa tau sanya bis ke kiai je tahu maca kitab tak tahu maca kitab melenku HP penter ngaji ke pasir sampean si tak bisa pak menunggu HP deh ngaji ke Syekh Ali Jumaah mufti Mesir bisa Syekh Mutawalli Asy'arawi sepon sedo bisa ngaji lebat panika nikah bederekam naga kapi ngaji ke Gus Baha bisa ongku atanya hukum napam ya dari tambah agung ares kadar mista puto berapa menit EPC berak nyet keluar pak 44 menit penter kakap ya benda berak setong HP kau lo ngojaan jat kepinter ben santren ngicopok kapi benika cong ping ben kapi tangan nak sebedini dina cek ngarep penter ya beenria keng trodi besak aneng dina nomor setong dua aki benga seponah mare isa mun tak taker mare dua aki juju ngeciesin cetoron teku jadi suruh toles pun gula pak saya tak apal kanya mana jujun toles juju dari pak tanya aki juju dari mbok tanya aki kapi kadang ngepak tak tahu je siapa nya mana juju siapa ya pak tak pokoknya juju laki juju bini jong hari saya repot kok pak teku kapi toles apanya mana kapi toles sehingga iya rosongku kan gula jatoron muntak mare ngaji yasin ajunan kan keringit dewera apa memunduk anak 10 tahun maka 10 tahun terus agili ganjaran bisa justru si paling katerema lakuna sadu malam ganjaran anak deh ngake ika bela ganjaran apa ya ganjaran apa jangan ban aduh
mak cek kenin kencana bejeng malaikat cek reng kuli lamba apa jeng ter beun kan pera orang si apa jeng orang kata nurut apa jeng beun apa jeng nengi masjid ingat ka bekon nah jan malaikat apa boleh bah bejeng ipeng giru bekon apa ingat ka apa pak Arya gencerna pasana beun aduh masa konian boleh malaikat cereng kau lamba genak tu lo waris si apa sah beendre perak tak ngakan tak nginum di sobu ka maurip keng apun tajuban orang mulai menjing sahur sampai mere tarawihan bah tak ambu sekali keng gelu cek sial Arya ya bede genceran cek benyan din pasera kan ka malaikat gencerna nahu gencerna sarraf gencerna duha gencerna tahajud kau lu katon tak to mana tahajud sekali malaikat hari andinanan beun dia hari beni andin beun andinanan beun 10 tahun munduk tak to man to banget tahajud 10 tahun ya hari ya gara-gara beun mamunduk saing kena beun melogi ya mayu pah mamunduk demah beuy pak ya tore kau lu ni compo jen ngojaan cong tak usah nucu penter urusan bisa bang ya mayu tocuh bermacarana beun sebiasa apa jang tahajud bermacarana sebiasa doa ki kareng sepo orang penter jar kalacer jong keng orang selebur doa ki kareng sepo malarat orang sepenter jar kalacer keng orang seloros tak duli nemoh butan maajunan pak saya tahajud deh cereng ningi compo ari lah nengi ponduk kan tedek lagun nah segei kol telok ro ngebel bede tukang PC nebel aja tet aro mari mecek bel tukang PC ro tedung boleh pak mari male ngerti sampean beni langsung usaha jaga mungkin lambak kula tukang jaga kan sekanan neku perut semprot nggak nika segacer neku dong pentong ana apa bola nak kena mangken ni kadang meni semprot beni jaga pak ngocol jurus asilat santri na jeraja pada bon gebuk lho wah kiai na roskoros pes pada bon gula panika jadi mon poni semprot ngocol jurus ya segacer pah berengaki ala beunah mon abek tak gelar ora boleh baca pelos melak pak ngiding baku enten tak ngangkui saya kasar enten wah pengki jikrak roa kan beda saya dari atom si alobang kau le ngojan jet mon ben tedung temu peles berarti ben ngocol jurus keng engkok ngocol ajian jadi berarti ngojan kula tegar aduh pak ajunan make lesoh menasaren tak kira tegar geger diri lencak keng mon pinter bila kadung tedung cek nak kana nyaman bila kadung tedung pak orang ada pak kapang imaman sarung ngecekak ning bebetor kadang pak ongko kula tegar ngojaan ka pinter asal lebar mon tedung yo colos dungan ro kadang tak kepikiran ke jadi aja kaula kan oning kaula pak saja kan beni orang nengi jompok kaula tak teman parca jaga pengurus nikah ni bini kaula beda ngaji Quran kiai kapi saya tanggung jawab nahu sorop kiai ke tapak kiai yurus ke kapi ban kaula anu pas ragi ke pengurus nak kena mangken nikah tapi rai bang saya bengaki ban pengurus siapa yang beni alen beni anan beni ponakan najan pengurus talah jeng kenceng ban kota gajipan ban je ko terang ban pengurus yurus kapi pak pun gul diri sepaling pocet kasih paling raja kakak ule kapi nahun nasorop ya tes bila mari ya jadi nengi madrasah depan ke compo itu nyaki cedu siapa ngak geni pak milen ajunan mon pon tak pati kenceng pon tak pati bisa jaga anak pas pel palaki ke ponduk ada nak kena munduk ada nak kena munduk pernah ada apa boleh jet pada benreng sepon kadang pera urusan beda aja me coba lempet motor ekoni nyam beli aja coba enyek sepeda motor wala ekoni sambil nangis embun ngakan ko aja polan ngakan ko aja nangis njak saya ponduk orang ngakan apa ya dia ngakan man nyaman nyap cap eng mah jadi si tak mengiden tedung ke sebede ponduk
Nguti mon nelpon bedena kana mon ajunan keduan anak mon duk pas ngojak tak pernah normal jadi berarti manus 100% berarti puterna sampai. Ada yang pernah nih ponduk. Saya pernah nih ponduk kali kedua berak. Nomor situng kiai nah, nomor 2 ya nyai nah. Lainnya sudah 2 aja tak kira pernah nih ponduk. Ya tak kira aja siapa pernah nih ponduk. Jadi mau beda nelpon ke sampean ngojak tak pernah. Sekilat aja pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Paseran nih kaki. Kaula pak, saya ponduk. Apa jong? Mak nelpon dari ponduk jong. Kaula katon tak pati pernah pun pak. Abang? Nggak ruwag. Ya Allah, mak ngegas apa deh. Kaula pun tak pati itu tedung pun pak. 2 hari 2 malam. Katon nggak sih tak pernah. Berapa jong? Nggak ruwag pak. Aru burung, enten burung pun pak pernah pun. Assalamualaikum. Nggak ruwag. Saya susah menelpon gak embun ya pak. Ari bak lemes ya. Nggak yang kak telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, mak beun deh jong, mak sial kok. Ya kita apa-apalah sial kade. Ngocak si anak. Ya Allah masuk proposal kemarin ada kok ja. Ya ACC kok proposal kemarin ada. Apa jong? Kau lemah pon 2 hari 2 malam tak ngide tedu ngakan tak ngakan. Nikah besar-besaran pon burung kau lihat di orang. Mulai jom mulai tolos jadi tak beli boleh aja. Hari aja pak, saya tiba nyakit ya. Bila kita mulai, tak usah tak kerja pak ke benggon aja. Kena ngali benggon ada di jauh, nasi merangak, ro kacep. Beres lah, apa boleh? Ro tak sakit aja, buking setan nasi merangak. Mata kamu, semua orang munduk ben setan. Cik gara-gara ring seorang munduk bengeseponi pas selamat kapi ben Allah. Jadi kau lebih ajunan mon pon tak pati kenceng pon tak ngalak resiko anak pakai padaki ke ponduk. Ada bapak, debak ke ponduk kok apera ngakan tedung ngajerekang ngakan tedung ngajerekang ada sampean tak milo urusan, milo fokus sampean berak. Tak kira milo cuban dan iking mon naparana gelu melerek ya ini susah lagi ya pak. Harus pikir. Nah, ajunan namung 2 tugas sah. Nomor setong doa akibuk. Nomor 2 sedekah. Dua ini ke imtihanan tahun 2000 segemi lakukan bahas pun. Nomor situng sedekah. Nomor 2 doa aki. Sedekah. Apa jan buk? Sedekah. Allah semoga perasaan anak. Allah semedibesa anak re Allah buk. Sedekah bila depak ke keterbian wah keterbian anak kayak ngai napa jat kau tu keterbian tak kau tu keng mak lebe dah ingat tapi ke keterbian anak ingat ya mon tak ingat mutia tanya kata tangkeh pola beda saya ingat mon depan dia tak kira ingat aja dah lah aku yakin aku tak kira ingat patanya ki umur anak berempang aku tak kira nyaut aja di berempat anak lagi jangan ganjana sejak gila di berapa anak di pampak lah si waktu nomor berapa dengar oke double 14 je ke jangan ada tak pada ingat je kelas berapa anak tak harus ngurus jadi je ani kata keng bulan imtihanan deh kan ntar ke madrasah montak keng karena beda imtihanan oh ku tak kira nyongop ke madrasah aja keng mon kasapeng tengen kepir ya oh ku ingat Tabar berapa sahabat nale? Tabar betul beliau 500. Bu, tak payah beki le mulai banyak. Wah, rogi kak. Nongkok ngobu belum bulan sangat bulan sehari ke setiap roja. Kena ben sangat bulan sehari. Naro ingat mau nebab sampai. Ulah ni beni yongku. Mon kakanteng 2 kali sehari paling segoni nyongop. Ya ke madrasah setahun kalian. Sila beri imtihanan pada bangsa saya kadang tak entar panja, maka entar mulai kada. Arab apa bolan? Sahabat negering jan. Togui sampai jadi. Monanan tak pikir sekali ja. Ongku mak je ingat ongku mun kasape bang pak. Kule are kan tak pati entaran aziar. Mun bini kan aziar ke ziarah 5 wali. Entar ke sehona holi paling lepur nih pak. Mun lagi anda kira je bu. Meni imbe ka anak, imbe ka sape. Siapa sih ngari agi namun anak gembangan sape ya
Njuk cet bek anu sape de cet. Songop sahabe nalaku. Ayo sedeh kai. Kan kula sering matur, Pak. Kaula sering ngoja. Mak pole pangeran saya tak seneng ke orang selebur sedekah ko. Koceng lebur mun ke orang selaku bareng-bareng. Koceng. Ajunan parpana deer pah bede koceng lebet. Potek je dekat cuko. Sa. Ada koceng kere dek Pak mun kering murah deh. Kering lempek. Ada koceng kere dek. Lakunan ningali sampian masuk ke depor norok bunte bah koceng ibu dina. Tengen. Hari ya si beri abri je dekat cuko ya ke ngasalinan ke lampi beri virus dia koning jan gojeng. Tengen make koceng. Keng mun kareng cerek reno make ajom ngelenyer. Ajom ro ngelenyer padahal ajom tibi. Saya birak ngampung lebet itanian. Abeli ke kandeng awak. Kojon semilpal. Grupuas dah. Jangan si ajam. Ya Allah, engkau remai beli muntah ibu kelebet pelekan dah jangan si ajam. Padahal din tibi Pak. Sila tak norok makan. Mele perak kita tak norok makan ni. Ye pakan ni teluare wah perak. Mak le pernah ni kandeng ah. Salale teluare yocol bah. Mak le nyari pakan tisen alom bersah. Jalan nyari pakan tibi. Kencak kelopai ya mau nak telur mulai riak patarang na budi dina ya nyaman minta telur melolo berak tetangki pemilu manjon melolo orang cerek dia tak kira teman mah aja dia pun aku Mustafa Bisri dima beda orang lampe lebur asadeka monta abe ni pamul jaban Allah nak foto ni pamul jaban Allah bukti aki nah yuk lepas ada kayak anak bila keterbian ku lepas seraka sampian puk mun pak bapak dia tak kira ingat je pas ada kayak kong langkong pas sadekan nah kuru na takermi lo oh ya beni bedereng rok matoro puh mak gung nyinggung baperi sing ngak beda sing matoro soro singgung lagi ada billahi tak ada billahi kan ada beni sompan dekeng dia ada sompan kiai dia kan gula perengoning billahi tidak reng rok matoro ada singgung akian ki ada ani kau lena gula jet ani kau lena gula jet nah yuk pas ada kai le coba ya anak pamilo magi kuru na betina kula sering ngojan ojaan sangara jekung wah selepe iya ojaan de pera beni pasang ngara jekung ongko ya tera kita langkong Pak Ustad bedena pera sangara jekung ni kak Selasa ni kau le 2 tahun je kungan ni kapon. Penting berak kakan kapang ben bagi ke ajam kan bunguk bagi ke sambian tat. Jan ustaz ya Allah kok berarti setingkat di atas ajam mereka jan ustaz. Penik ini bagi atau raki. Aroi tanya aki, bah sambian ring sepon apa sih lagi? Bah kau ular ring sepon hodri gule tat. Oh hodri ra penteranan sambian. Penter bejeng padahal meler gendeng gubluk pungol boleh Pak keng ya lem pentar apa boleh nak ya sang raja kung ria perian lah ya roh nemu masang kates neng kiri-kiri jalan kerak ke batu raki ke guru nah detak langkong Pak Ustad Pak Guru Ustad tahun ning je manis je ya Ustad tak irasai umpah irasai tak ada ni kecil perak kari sokoni tikal manter titi anjara kae beri teraki harus bah reng sepon hodri kan engkau iya kau tengen bah Pak tengen mun kereng lagu reng bareng deh iya kau reng sepon hodri deh hodrian roa sih nggak roa le hodri ro make meler apalan tak apal make selain di pemancing hodri tak pemancing dan Pak muntah apal roh apa lagi boleh nyorot diri apa lagi selain pemancing langsung Pak Arab apa mata pemancing hodri iya kates jadi berian lah sila apa entak nyongop sekali ke madrasah anak enceng kala saberelah embuun mun beda sombongan akalar pak si ajareta jolon gelede pak ke Suramadu tak mare are bah terus dadi apanan kok terus tahu ah ongku ya nah saya terakhir ambulah fuk di budin rela apa je lakol 11 ya tak sejam lebat kok berarti boleh gila saya terakhir ada boleh bah 2 aki mun pak bapak tak kira ingat je fuk ongku tak kira tikal Pak
kau leben sampean le tak usah mikir jadi leju pah sehari sanguna anak jadi leju kepiaki lakar ibadah kau leben sampean nyari nafkah kana bini ben anak kula kan ngojaan secap-cap perlu na kau leben sampean mun nyari nafkah kana bini ben anak keluar perlu secap-cap Pak aromongku Gusti Allah bisa-bisa lebih arkai penting ben kencerna haji ben umrah secap-cap ana apa bola nah haji ben umrah wajib kasih kelar Pak keng mun urusan ngakana anak ben sanguna anak hari pasera saos wajib taning taber milan secap-cap perlu bisa lebih arkai penting kencerna haji ben umrah mongku Allah milan mun nyiram bokom bian cek kelambieu na jemur sekali misan-misan grebes pelor mak lepah melindung ben kik-bukik sekali ya ro ayo doaki doaki kong langkong sampean bu sampean na doa sekalian pak bapak resinya po agak cede doa na sampean imuk 10 kali apa boleh bini ancet ngidingan lo Pak sebelum subuh ada hajud kadang mon ari tak kere dim beda potongan ngari ada hajud dim mon bini an Senin Kemis apa sah sabel apa sah Pak mon kek lak tak kere aja pak ketokan le erwen ko tak kere cek rencet pasaan keburu teroduli mare lekas kok rokokan pas ki suruh apa sabel tak ke ngapa dia ko ben lagi ya mon bini ande ngiding kong langkong mon ajunan ngiding sebelum subuh dua ki anak apa mak sebelum subuh yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib orang mun doa sisa biasa ani kedua na nyari labeng kang kui masuk ke langit Pak keng mun doa sebelum subuh beni doa na semangkat ke langit malah malaikat epa kontoron ben Allah ka angkui nguni doa na orang sia doa sebelum subuh khusus sebelum subuh toron malaikat toron sareh mi beda orang separlo ke sebelum subuh sareh reng tambah aku ngares jeremi beda separlo ke sebelum subuh minta apa ka sengko mun lata kerja ke sebelum subuh engkau tak bisa beri todus kok ka orangnya mun beda orang tambah aku ngares ke sebelum subuh pas minta ke sengkok ben sengkok tak beri todus kok jangan Gusti Allah sare mi beda orang seje ke sebelum subuh tambah aku ngares jadi sare ben mulai dari bunte murah tambah aku ngares ke bun ber pah tak ketemu ben reng ke sorang belek kanan ya malaikat ya Allah hilang de emak tambah aku ngares ini mak pangit ke kapi jan malaikat sare sakanjaan barak tak itu mau ada dapil 2 ada TPS 1 belum ada dak sing ngiding sekali sare boh lu kana jangan malaikat mi teki budi ni labang apa ada sare beben makan nasapin na tagar tadde ningoning alhamdulillah apa beder yang kedua cek benika Pak toles ben malaikat cuk minta apa rebu malaikat sematur ka Allah beder yang kedua pangeran reng tambu aku ngares kedua berak jan Allah engki pangeran kedua berak kabala minta apa jadi jan kabala sobung tak minta pan-pan pangeran berak ngiding agemi nginumi sapi apa tedung boleh jan palang pakun ingaan kasape mesti berak doa arabu amun pon tak kelar Pak kalau ben sampean ni kan tak pati jegeun sebelum subuh keng enten ngak nik katore pong-pong tade reng jauh ni kaki pong-pong tade reng jauh anik empian cetak tingut dia bejang tahajud sekali Pak amin nah pong-pong tade reng jauh cetak tingut dia bejang tahajud sekalian lekan nambian keluna amun pon tak bisa sebelum subuh mari bejang lekan nah mari bejeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes benih pak doa ni pa beda tata krama lagi assalamualaikum warahmatullahi mari bejeng assalamualaikum ya Allah doa na kaula papa deban siberi pak al-fatihah aro malaikat cermet ki ya Pak engkau kerima keluar pulpen itu oleh sejan malaikat urus-urus siberi fotokopi ya dan anak macam lekas apa doa isi reng riberin kita itu mau cek ikapul lagi ya jong tina pokok siri berin kapul terus hanya punya penta pokok pahi beri jangan lani beni yongku ayo dua panikan nomor setong sada kai nomor 2
doa aki mon pon tak pati kenceng kaula ben ajunan si ara udah pel palaki ka poduk pel palaki ka poduk sagadi to pon apa sih bisa ya toraki mater-mater pada baraka ben manfaat doa maragelu beria Pak nguti-nguti cekai setedung cekai lamaan ni gulung aku ni serga penitian dari ya tak ngantos sesambian maus Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali kaula parlo nyabis ka Gus Mustafa Bisri ka angku ingole ijazah panika Pak ani ka beuni doa ben soromben bisa-bisa gele ajunan ampon pale manah keng ben Allah itekui mak le kacapok ka doa panika sabab bede doa mole lambe tak parengaki ben Allah parengaki malam samangke payakin doa anak kula ben ajunan katerema keng senga bede doa paburung tibi ben pikiran ce doaan ngak ni kambiang doa tak depak ka Allah mun paburung tibi ben pikiran contoh ya Allah pada pak aki cukan kuste ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak kita tangke selain amin Maria doa pikiran apa tak kata tapi oleh dimamun macam kok dia apa sih tadi cik ya ke bedeen arum makin malaikat tak himenggi ya Pak can malaikat ari bentolos apa burung kira-kira can malaikat beni mon burung ijoret dayak lah ke mari toles can malaikat mau apa yakin doa anak kula benajunan katerima ka Gusti Allah maus Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa can Puk sambil maus wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh napas itu di pentana kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in apa minta pajero Gusti ko tak arapa sebut merek ben-berenan nah cek popot-lopot malaikat toles ben malaikat jadi mun di keberaan disebut oleh sebut ya Allah wa iyyaka nasta'in aresan sadu malam terngening malaikat can tatangkeun salah aja engkau kulu jelek kada afu tuan engkau jangan ben mari engkau hari mun dia keluar tak doa aja acareta deki apa kerempek dah wa iyyaka nasta'in beli 11 kali ampun eka faham iki ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sekak ditoh pona pasti bisa ya toraki mater-mater kaula ajunan seteja pangki boleh perpangkian silangkong sampurna dan kaulah secara pribadi saing kepada kekurangan kacangkolangan pamator nyono saporah sesubuk batas epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.